Danas govorimo o Srbiji uoči prvog srpskog ustanka, da vidimo kakve su to prilike vladale Beogradskim pašalukom ili Smederevskim Sandžakom, pod, kako su ga još drugačije Turci zvali, neposredno pred početak ustanka. Ali da se vratimo malo unazad u prošlost, naime do te sudbonosne Kosovske bitke u kojoj su Srbi bili poraženi od Turaka i posle koje su se našli u vazalnom položaju pod turskom vlašću, što drugim rečima znači da su priznavali tursku vlast, ali da su zadržali svoje vladare. Takav položaj su zadržali narednih 70 godina, tačnije sve do 1459. kada je turska vojska konačno osvojila srpsku prestonicu Smederevo, pa su Srbi izgubili slobodu i svoju državu. Srbi su ostali pod turskom vlašću zvanično sve do 1878. godine. U tim vekovima pod turskom vlašću Turci su prošli kroz svoj, da kažemo, i uspon i postepen pad, slabljenje. Naime, tokom narednih vekova Turci su sve do 17. veka, vidite već na karti, ovom žutom bojom osvajali teritorije i severno od Srbije, da bi krajem 17. veka došli do Beča. Tu su konačno bili zaustavljeni u Bečkom ratu i od tada počinje njihovo konačno povlačenje sa teritorije, znači Ugarske, vraćanje na granicu Save i Dunava, to je otprilike ovde potez. Tu će se ustaliti u stvari turska granica i u narednom periodu. Tokom 18. veka Austrija i Turska će 3 puta voditi ratove i u tim ratovima će Srbi uzeti aktivnog učešća, što će ih naravno skupo koštati, jer svaki put kada su se nadali da će time što će pomagati austrijskoj vojsci se osloboditi od Turaka, njihovo razočarenje će svaki put biti sve veće, a kazna od strane Turaka ih je svaki put naravno čekala. Treći austro-turski rat se vodio krajem 18. veka i u tom ratu, kao i u prethodnima, Srbi će biti dobrovoljci i tom prilikom Koča Anđelković, koji je predvodio Srbe, je uspeo čak da oslobodi ovu veliku teritoriju oko Velike Morave, koja je poznata kao Kočina krajina. Teritorija, međutim, neće biti dugog veka, jer je i rat kratko trajao, a naravno sa povlačenjem austrijske vojske i Srbi su počeli da se pakuju, očekujući da će im slediti teška osveta od strane Turaka, što se međutim ovaj put nije desilo. Naime, tadašnji sultan Selim III imao je drugačiji plan. On je naime planirao da zadrži Srbe na ovoj teritoriji, jer trebalo je neko da obrađuje zemlju, da plaća porez, jer je Srbija svaki put posle selidbe velikog broja ljudi ostajala prazna, što u ekonomskim prilikama tadašnje Turske, koja je imala prilično veliku krizu, nije bilo baš poželjno. Naime, sultan Selim III je započeo reformu. Ta reforma je kod Srba bila poznata pod nazivom knežinska samouprava i prva objava koju je sultan Selim III dao bila je amnestija. Amnestija je u stvari oproštaj za sve što su Srbi radili, u ovom slučaju za učešće u na austrijskoj strani. Sultan je naime rekao, cela teritorija Srbije biće podeljena na 12 oblasti, 12 nahija, na čijem čelu će se nalaziti najuglednije ličnosti, takozvani obor knezovi. Pa odatle te oblasti su još poznati kao Knežina, pa u njima su praktično Srbi sami mogli da upravljaju svojom teritorijom, a Turcima je bilo zabranjeno da ulaze u sela. To je značilo da su Srbi na neki način dobili malo drugačiji položaj u odnosu na dotadašnje vekove.
Janjičarima je bilo zabranjeno da ulaze na teritoriju Beogradskog pašaluka, jer su praktično Janjičari od nekadašnje pešadijskih moćnih jedinica turske vojske postali odmetnici i vrlo često sultan nije mogao da ih obuzda. Na čelo Beogradskog pašaluka došao je Hadži Mustafa, koji je kod Srba bio poznat još i kao srpska majka. Dakle, po jednoj blagoj upravi će ostati zapamćen. Takođe, bila je dozvoljena Srbima slobodna trgovina, što će dovesti do toga da su Srbi mogli da prelaze u Austriju, da direktno, bez posrednika, trguju sa Austrijom, što je dovelo do stvaranja jednog značajnog sloja bogatih ljudi ili takozvane seoske buržoazije, jer Srbi nisu živeli u gradovima, nego u selima. U gradovima su se nalazili Turci. Narednih 10 godina ova knežinska samouprava dovešće do jednog mirnog života, da kažemo jedinog dobrog perioda za Srbe pod turskom vlašću, kada su oni mogli da uživaju u plodovima svoga rada. Međutim, taj period se završio 1801. godine upadom Dahija. Dahije su naime vođe Janjičara koji su upali u Beogradski pašaluk, a to su bili Aganlija, Kučuk Alija, Mula Jusuf i Mehmed Aga Fočić. Ubili su Beogradskog pašu, dakle predstavnika sultanove vlasti, i uzeli Beogradski pašaluk za sebe. Podelili ga na 4 dela i počeli strašnu pljačku i ogromno nasilje nad stanovništvom. Njihova vlast će potrajati naredne 3 godine i naravno Srbi su, shvatajući da nemaju više šta da izgube, rešili da počnu dogovore, koje vidimo ovde na slici, dogovore oko toga kako će da se pobune protiv Dahija i protiv Janjičara. Naravno, ove vesti su stigle i do Dahija, pa su vođe ovih pobuna, a krenuli su upravo od Valjevskog kraja, gde je Aleksa Nenadović i porodica Nenadović bila vodeća porodica, da tako kažemo, gde su rešili januara meseca 1804. godine da započnu sa velikom sečom knezova, to jest ubijanjem najuglednijih ljudi tadašnjeg Valjevskog kraja. To ubijanje i zatočeništvo Ilije Birčanina i Alekse Nenadovića prikazano je i u jednom, ovo je postavka iz muzeja Muselimov konak u Valjevu, kao delu Valjevskog narodnog muzeja, koji prikazuje njihovo zatočeništvo i evo i kako izgleda spomenik posvećen upravo ovoj seči knezova, gde je preko 70 uglednih ljudi bilo ubijeno i naravno to je značilo da Srbi više nemaju šta da izgube. Tako su Srbi, shvatajući da sa Turcima nema dogovora, da im je život stalno u opasnosti, rešili da se pobune. Februara meseca 1804. u Orašcu, vidimo i sliku koja nam prikazuje Karađorđa, koji se našao u Orašcu i tom prilikom je pao dogovor o početku ustanka. Tako je taj prvi period ustanka, prvih nekoliko meseci, prošao uz odobravanje samog sultana, koji je i sam želeo da se oslobodi Janjičara, pa je prećutno odobravao to što rade Srbi, koji su narednih meseci progonili Janjičare i Dahije, koje su konačno bile ubijene, odsečene su im glave. I naravno time će u stvari taj prvi period ustanka biti poznat kao buna protiv Dahije.